Keblai piwe kani kalau ka bor basultanan ban tip yang sepi ki pa ba ya ka film ka jog shai ni lamun ban berita ka du ka akun ratring jom mentau punan andre namar ka jing wan tu jom ki pa jing wan support jom ki pa ngin peteng biang ban pri kani ka film hadu ka sautrik jom punai agos tentang hadu kani ka ter sautrik ingin pri ka te suha ki pa ki pompan ya ban wan suha ban wan no namar nadu santrik yang seperti no film abandon ni kani ka ngin la shu ban dang peteng hadir ke sautrik di kunta di wan tapi ban haji sing poya kam da janjarhan om haji sing sandi dengan ngaji di bopat ini ingin sayo banwan nak kacing peteng biang jingi berpedi Kalau show ni, ya. ingin peteng biang bujuk ke timing ban pedi ke fast show ke dai kadway sidang mustaq ke second show ke dai RPG sidang sin ke show ke balai ke dai san buje jamiat pat ke show ke saw ke dai nyo buje jamiat Nak kaya tahu ki hadu mentah ke tangbun em ki beri bon pet nak skriwek. Hadu mentah ban ong hadu bakinda bun ong dai te treki paduna haksi payar ki pa hi ki dangon baik kumbajuan iman kasi nadu islam pani hadu mentah ki pa ki dangon kunju pat dan kata ka cinduna la ne ban tam than lai tak ha kasi sandi andaiman kasi pa hi ki dangon kunju ni taran ki tolong ye bagi ten biang ban ni senang ba baro ki pa ban hi ke ka film kin la ban wan ban baik kapor bay pun kam ila ban wan ka ka kapor bagi kapor nomor panggil aku kapor ka biang Kani ka dalam dan ke film haban tu ni rai dang teng bet santri rumah itu lah. Ya kata temla awan petai nomor ba ka film haban tani kila ada publicity la da ki penai menta bakin penisan teri gagas de wat mangi ngimpa hi ba ngin buang ni film jong ina mar ba mai la tebu kan dia ni de hadu ka saw teri pe ngin betul la logum no bung nuru jadi nak kata kata pi ki ba wan da ban sakhi na mar nadu sam teri kan wan ka film haban tani de la da jawa ki ba kin dang bun ru ngin la shu ban wen ka ban tani nomor ba mai lagu ba plingin haban perkat ni la da ban publicity kamun la ni kwa jubor berpuni kemudian selong kai ke susi perawi di nusa flemir ni berkat ni jadi nak kata kata ya wer di pagi ki bompat yo mana pe wan no namar panggil aku aduh ke sautrik hadir ke sautrik minum pendisu Yang mah. Mulai.